ninga liphutha umntana sisi hey mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama ngibizile lo muntu nabangani bami nabangani mina ngiyenze uyayazi kanti manje ufuna empethe mina tshela le nehlisa umoya mama brother King akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ngingu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami moleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ngingu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje CCMTV besipalele usisi lana usisi uyasho ukuthi Lovers nginokunibona lapha enkundleni zokuxhumana ninceda abantu ni-CMTV mayingabe banenkinga emjoleni or whatever babhekane nayo bengicela nami nisondele la ekhaya nizosinceda ngoba nako ngixakane nento lana kunenkinga ngoba nibona ubhuti lana ngathi inkinga nje ubhuti is part of ubhuti yabo ngathi mama ungawari thina sofika lapho sizo understand ukuthi ubhuti usisi ucela ukuthi simncede ngesituation ekanjani yabona sisomdala kunjani siyaphila njani bhuti ngiyaphila nami sisami sisami bengingayifunda mani message yakho lapho kwi-Facebook angazi bo usibhalele ku-Facebook sengilibele ngi-understanda kancinci ukuthi no usisi ukhala ngento ethile and ucela ukuthi siphuthume sizofika before kumoshakale yabo kodwa ngoba ngisasenemibuzo wena sisi wami kuyo yonke le situation kwaye-ke nama-viewers wami lana I'm sure bayazibuza ukuthi namhlanje CMTV oluphi udaba esiphezu kwalo bengicela nje ukuthi usisi umdala if awumind uzintroduce ukuthi igama ubani kwaye-ke wayusibhalele namhlanje la ku-CMTV. Bhuti igama lami nginguzanele nginibhalele la nginenkinga okushuthi umuntu wami usebenzela kude umsebenzi wakhe umhambisela kude mayisebenzela kude so siba nesikhathi esincane ukuthi sibonane kuye kwenzeka ke imistake ngagcina ngaze ngantshontsha nami ngajola ngaphandle uma ngijola ngaphandle so wayeseyangibamba ubhuti wakhe ubhuti yena lo mfethu wethu so maye ngibamba ubhuti wakhe wayese ethi ukuze angamtsheli ubhuti wakhe wathi ungcono ukuthi alale nami so kwenzeka ukuthi salala naye ubhuti lo masilala naye so wayese kuba ngathi into ezophela ngaleso sikhathi mani qeda kulala ngoba bekuyisivumelana sakuleso sikhathi yebo uma sekuqhubeka isikhathi ubhuti wangithembisa ukuthi hayi lento izophelela phakathi kwethu uthi ekusekwenzeka ubhuti manje usehlale lokho ebuya kumina futhi efuna ukuphinda buya lale nami so manje lento angisayithandi ngakho ngibhaleleni nanga ngicela ukuthi ningikhulumele na ubhuti ukuthi angisayithandi ukuthi lento ilokhu yenze ngoba sowubhadela amacala akho kahle angithi ubhaqile and wacela lokho okucelayo wena ndoda umfethu ubani igama mina uMethembe Methembe okay but Methembe ungicacisele lana wena ndoda yamadoda angithi manje ngwesingami wayilamanyala ayenziwe ngusisi ukuthi ezojola esemzini ungavelanga wacacisa kwasekuqaleni wathatha ifoni wafonela ubhuti wakho athi ebhuti naku kuyamoshakala lana ngimbhaqile lona ejola moshakalayo naku angithi kulanto emoshakalayo la yini into emoshakalayo so okay wait bhuti wami uthi wena ulala nomfazi kamfoyo ya into emnandi yaphinda uthini engoma emnandi yaphinda bhuti so wena uya-enjoya lokho usube busy hayi bhuti phela okay ukhathele usisi uthi akasayifuni yebo akasayifuni leyo nto ngoba akajoli nawe wayevele iqalelani but akuyona into ebesivumelane nayo leyo akuyona into ebesivumelane nayo leyo uyiqale ngoba benesivumelana ngithi wena bhuti omdala ukuthi nizoyenza kube kanye so manje ekho songibizela abantu yebo angisayithandi lento yenza kumina ngithi angisayithandi yebo uqala wawuyithanda cha ngangayithandi ngoba nami ngangenzela ukuthi ukhona ukungiprotecta ngithi ungakhona ukutshela umyeni wami ngithi so manje wena usuyangisabisa manje and uma uyangitshela ukuthi uma ungaqhubeki uma ngafuni ukuthi ngiphinde ngilale nawe uzomtshela ngithi ukushuthi kahle wena bawudlala ngengqondo zikasisi wena bhuti wami ingqondo zikasisi yebo uvumelene wena eqaleni hayi kahle bo kanti benivu isivumelane besithini wena bhuti i-agreement beyithi sizoyenza toti lento hayi vele ngeke lona ngihamba laye lo uhamba naye kuphi bhuti kwami yima mfethu ucaba wena abafazi bebaningi kangaka emhlabeni awubaboni mhlawumbe abanye abantu ongabhonyelela kubo uzobhonyelela kusisi vele ngibona yena yedwa umfowenu ngakujabulela lokho makucabanga mfowethu hayi kuhle ngokuthi vele ingane yabiza ekhaya musa mangabe uyamithisa ya
So awunankinga wena ukuthi uqhubeke ulale naye until ezemini. Inkinga vele akukho nkinga lapho. Yebo right leyo nto manje mina ke isidima sami ke mina isithunzi sami ke soba kanjani. Manje ungibizela abantu futhi ungibukisa lana. Sila ngithi ukuthi lento izogcina phakathi kwethu mangenzeka uyakutrendisa. Uzotrenda musi ngoba vele angithi ngizothini ngaleyo ngane le ngizothini ngaleyo ngane mangamitha mina. Soyigcina. Angishise ekhaya, isekhaya soyigcina. Okay mfethu, what about i-relationship yakho nomfowenu? Wena nomfowenu i-relationship yakhe ngingabuzi wena ngoba ngiyazi uzoxoka wena. I-relationship yakhe nomfowabo banjani bazwana? Bayazwana but benginakho ukubona naye ukuthi mhlambe unakho ukuthi manginayo umfowabo yena na unalokhu kungibuka ngalendlela ukuthi vele naye. Wavela wathatha advantage ukuthi ngoba manje ubona yonke lento leyo. Kahle wena kahle. Kahle ini? Kahle wena. No, umfuna wena ngathi uyazifunela la umfowenu. Kahle bekumele size lana umfowenu makakhona. Ngiyayibona yiyo bezoba bezoyenzani nebezothini. Bekazokubuza wena ukuthi mayithi manyala wena lo. Mara wena uvumela kanjani ukuthi uzucela ukulala nayo? Uyabona ukuthi nawe so vele funa phela. So kahle ucima umlilo ngepetrol kulento beyenza kahle. Vele funa musi lo muntu. Bengafuni next. Ayikho leyo nto mina bengenzela ukuthi ungangiceba ngithi. Yebo. Hayi ukuthi bengifuna but wena bengibona vethu kwasekuqaleni buvela ungifuna wena. Okay mfethu and manje uyazi vele onguyabiza omunye kubani kahle kahle. Wena mawusungibambila ngithi wena wangitshela ukuthi ukuze wena ungangicebi uzongibhadalisa ngokuthi wena ulale nami ngayitshela ukuthi kuzoba into usuku olulodwa ngithi wena manje usuyaqhubeka ukukhombisa ukuthi wena bengasinto usuku olulodwa mamnandi manje ufuna ngiyenzeni mfethu makamnandi ufuna yenzeni ufuna ngiyenzeni kanti bani ngisayindawo mfethu bebaningi kangaka abafazi obungayiva lento ivile kusisi kubona kuyahanjwa lapho mfowethu la mina ngihamba laye manje uhamba naye umfowenu uzothini wena mfethu because manje sengicabanga umfowenu uzoyibukela naye le video eyibona vele ngoba naye iyatrenda musa anti sengibizela abantu wangibizela igora lana na mfethu amehla abantu lana wena no okay so kungcono ukuthi wena uqhubeke uphampe usisi wabantu engafuni ukulala nawe engafuni phela seyi-rap leyo yenzayo i-rap awuma kuyi-rap abubiza amaphoyisa than ukubiza lena thina angithi siphezulu kwamaphoyisa angithi ngakho ngimbizile ngoba vele ngisafuni no wena mfethu thina sisebenzisana nawo la mapholisa cha ukuthi thina sizo-understanda kuqala vele lento yenza mina sayifuni ngakho ngibiza ubhuti ngapha uthi angisize hayi kahle wena hayi kahle into ongayi-understand yeyipho wena bhuti wami vele ngayi-understand ukuthi yena enjethi kasafuni yini into engasayifuneki yiloko angithi umbhaqe kayi-1 kanti wena umbhaqe hayi kaningi ndoda ukubhaqe kaningi hayi unamanga lapho siza lana nje siqeda washa ucansi nje hayi nike nayenza la maduze ensukwini ungifunile vele ayikho into bengizoyenza amangamapi mara futhi wami uthatha advantage mfethu uya-understand ukuthi usisi manje ngoba ucakekile kahle ilo hayi kahle ndoda nawe uzofinya igazi eceleni kwami khonapho no mina kahle hawu mfethu mina ngiyakulayita webhuti emdala ngeke ubuye and ngizama ukukucebisa kahle ukuthi lento yenzayo iro so nosufuka unjisa into yami engiyithandayo into yakho ro into kamfowenu into yami singeyami akulamfazi womuntu ndoda akunamfazi womuntu wena ubhuti wakho uyamthanda kodwa mfethu awuma sekungumfazi vele ngangcono kuliwe musa umfazi womnikazi hayi asomnikazi sengowami okushuthi wena ukade ungifuna wasekuqaleni shuthi wena uvela ufuna ukuthathela ubhuti wakho nobhuti uzothini uzoyisuthi induku no kuzoba ngcono ukuthi simfonele ubhuti ukuphi yena uzobuya nini mawucabanga uma ngicabanga ukuthi ngcono fonelwe hayi ngicabanga ukuthi siphinde sibuye futhi mase kakhona ubhuti ngoba ngathi khona into engayi-understand la kuwena wena mfethu because yimeni lenkinga unenkinga wabona inkinga ngilazi inkinga ukuthi wena usisi wabantu umbhaqile ngithi mfethu and mina yazi ngikublema kuphi wena ndoda ukuthi mayingabe ubuneqiniso wena mfethu and ufisa ukubona ubhuti wakho naye ephumelela esiya phambili ebe nomuntu oloyal empilweni yakhe bekumele nje kwasekuqaleni ungacela ukuthi ulale naye uvela uthatha i-call ufonela ubhuti uthi ebhuti nawo amanyala engidibane nawo ukude ubhuti ukude kumele ngiyenze njani ifoni mfethu yazi nabo se-America yakwazi ukukubamba nje namanje uyazegcina ejola so kube ngcono uthelale nami uvele ungifuna vele shuthi uvele shuthi cha bengangifuni kanti so wena mawubheke umfazi kamfowenu ubona ngathi uzibonela umfazi kamfowethu umfazi wami nayo kusho bani kusho mina yiko sobuye ulandelela kanje so mina kungcono ke bhuti yazi ngizokwenza kanjani mina ngizomtshela mina umfowenu ngokwami angithi ama-phone number khona mina ngizomtshela ngokwami ukuthi bheka la mfowethu kunika usisi uke wayenza iphutha wayithola sekajola nomunye umuntu and manje sekagaxele ngoba umfowenu bese senzani okungcono yazi and mina ngizomtshela into engiyaziyo ukuthi ingcono lokukwata lokuzofika nako uhlanganaphi vele mina ngihlangana ngaphakathi kwakho
yakho nosisi ila esihlangana khona uyabona la esihlangana khona ungibukisa ngabantu ngibizela abantu into lesiqede kudala le niqedile ngoba wena usaqhubeka ayikapheli phela wena usabhonyela umfazi wamfowenu azange siqede kunalokho uyangisabisa phela lento osukuyenza uyangisabisa ukuze ngilale nawe vele uyangisabisa ngithi bhuti uyazi usisi une right yokuthi manje ezevule ekuvulela icase ngalesenzo sakhe angirephanga phela usokuyirep phela mawulala nomuntu engafuni uyibizwa ngani leyo nto yani mawulala nomuntu engafuni uyibiza ngani sayiqala njani nayiqala kanjani sayiqala kahle ukhomba ukuthi wayefuna bekangafuni bekagaxelekile angithi wena bomthreatheni usithi uzoxelela akula muntu olala lo muntu engafuni wayevele ethanda lo ubaba umthanda wena cha bengamthandi bengenziswa ukuthi ngifuna ukuthi afihle lokho akubonile ngakhona manje ungibizela amakhamera la uzongibukisa ngomphakathi ngoba ngasathandi yebo kade yazi wayekubizile wena mfethu la eshow thina si expose yazi le show yethu wena mfethu ngeke expose abantu abayenza ukuganga and wena ngithi wenza ukuganga wenza into engavumelekile lokho kwenza kusisi umbheka into right le into right and awubona ukuthi ngaphandle lo muntu uyihlaze efamilini kodwa lento yenzayo uyayibona ngalahlekanga phela lo muntu lo makajola nawe akalahlekanga but angikuthandi nje angikuthandi hayi ukuthi ngithanda umfowenu and wena mfethu how do you feel wait ufila kanjani mawuzolala nomuntu engakuthandi awungithandi shothi icansi lakho lenza kanjani wena mfethu because umuntu mayekuthanda kumele kufike hayi angikuthandi mina ngithanda umfowenu wena uthatha advantage ngami yebo and ngiyacabanga ukuthi omalume futhi bazofile kanjani omalume bakho mabeyivale ndawo lapho bahlangana hayi because manje wenza ihlazo la ekhaya ihlazo mina ngiyenza ihlazo and lo muzi kukwabanda kukamfowabo kukamfowabo khona ugciniwe nokugcinwa naye hawu kanti wemfethu ngathi ugciniwe muthi usuko kwakho lapho bafo kukwakho ngoba kwamfowenu lapho umuntu abantu abagciniwe yibona lapho hayi uyena ogciniwe yibo abantu abagciniwe ungafuni isidebate ngestand ngoba siselanga lokho mhlambe nenkinga nobhuti wena kule stand lesa angifuni ukuthi sinwebe sifike lapho mina inkinga yami sekutheni webhuti ngicela uye kumfazi wabantu phansi umfazi wabantu ola mfazi womuntu la mfowethu uthi ukuthi sengowethu ke umfowenu uzoba happy makavala amagama kuhlangana lapho wena unandaba uzobona iplan so unandaba ne relationship yakho nomfowenu ukuthi izomoshakala over umunye mfethu right kodwa la enhloko uyakwazi ukushela kodwa ukushela kona uyakwazi ukushela into njani no amshelanga lona wathatha advantage ufana ukuthi uyangirepa muzi sangishela ngaphiwa phela muzi awucela futhi awuphiwanga ngoba uyathanda ukuphe ngoba ugaxelekile ugaxeleka kanjani ngokuthi wena wambhaqa ngithi hayi kahle bo hayi kahle no kahle uzongikwatisa wena ukwatha phela uzongikwatisa endeni uzokwatisa kube kanjani na usuke lapho put wena usebenzisa ithuba hayi ukuthi ngoba bekwade ungisheli lazi ungisheli usebenzisa ithuba kumele senze kanjani ke ngoba sizokutshela umameli ngamanyala la wenza ngithi ngamanyala amanyala la wenzayo umbhedo wena oyile nto yenzayo mafuna ukulala nayo wenza kanjani lento yenzayo makafuna ukulala khuluma kanje yeka lento yenzayo wena yeka lento yenzayo angisayifuni lento yenza ngisayifuni no webhuti umama ubaba ngithi uzoza nini uzoza la ensukwini eseduze uzoza ensukwini umuntu engibona kungcono ukuthi ubhuti ube khona sihlanganise naye abe khona ubaba uzongixolela manje ukuthi uyangixolela kodwa le yenziwayo la ngisayifuni no thina kumele sikufikisele lo myalezo oqala wena mama ukuthi kwenzakalani yabo eyazi okuzoba ngcono because manje ngiyabona ukuthi iproblem lo so ngoba sizosukelana nizosala nuthula ejaratini hayi mina ngeke ngisakhona ngikho safe unazi ifamily unazi ihlobo ezila eduze zikhona ihlobo eseduzana singakwazi ukuthi sikudrope ngakhona masiphuma la ngoba ayikho inkinga until eze uyafika ubaba wengane zakho umyeni wakho the day uzofika lana because umsangano lo wenza webhuti omdala yebo umbhedo lo kayindawo lo sizobona ithi ngivala ishow sibone ukuthi akayindawo na ngihamba nani muzi uhamba nathi uyapho wena lapho uyakhona asami nabantu ababhebha abafazi babantu awuhlale phansi ukhame umfazi wakho wemdogo awuphole ngathi uyashisa wemdogo awuhlale phansi urelax yini inkinga yakho hlala phansi lapho urelax ulwela yini kanti yini ekulisayo umfazi wakho akuphi bazosijayela wena okay guys ngoba niyabona ke lona my brother umiss inhloko lana uzenza ngathi wazi kangcono so into esokwenza sohlukanisa usisi simkhuphe lana hlala phansi ufasi iphondo awunamfazi wena awuhambe yoshela so
mangabe unenkinga wena mbukeli lapha emakhaya ungalibali na ukuthi usibhalele on cmtv.co.za ungalibali nokuthi usifollow ey'nkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapho ku-TikTok sikhona ku-Facebook sikhona yonke indawo ya CMTV mangabe unenkinga mbukeli ungalibali nokuthi ucophe usubscribe ushare nama-videos wethu ezokwazi ukufinyelela baba ngithe awuthule sokulayitha ezokwazi ukufinyelela nabanye abantu abafuna usizo la ku-CMTV ngiyanithanda nonke lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode awuthatha ninga liphutha umthetho sisi mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama. Ngimbizile lo muntu. Nabangani bami ngimbona mina ngiyenze. uyayazi kanti manje ufuna empethe mina tsheka le ehlisa umoya guys mama brother King akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ningu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngu-Mr. Nzokulayitha mshanami